Osente yasebusheni bamaNazaretha. Ngibingelele abagcotha abakhona ethempeleni nebandla likaNkulunkulu. Amen. uNazaretha amahle namhla usuku olukhulu. Sekhulumile umshumayeli wethu. Uthi namhla usuku olukhulu kakhulu lesiqu sesibili ilanga lamalanga abangcwele. Bantwana bahle basezulwini sisesikhumbuzweni ukuzobabaza imisebenzi yenziwa uNkulunkulu phakathi kwethu bangcwele. Ngicela intethelelo zange bebikho masivula isikhumbuzo. Ngathi qhinga ngapha ngaseThemba lethu. Uthi nami ngiyobuka. Uthi noma ngihlangana nomshumayeli ukhuluma into engiyibone ngamehla into engizwile. Ngabuya ngabe sabanawo amandla okudlula besesikhumbuzweni. Cela ibandla lingithethelele. Banazaretha amahle sikhuluma ngesiqu sesibili. Ngiyasibongela-ke ngaba nayo inhlanhla ukuthi isiqu sesibili sibone bangcwele. Ngaze ngakhulela khona emzini wesiqu sesibili. Bangcwele sizobabaza imisebenzi yenziwa uNkulunkulu. Namhlanje singene lesikhumbuzo olwesine ebusuku. Ithi unyazi lwezulu namhlanje isikhumbuzo uqala abakhokheli. Uthi isive esilinye ehlala endabeni adedela abantu banjalo la ekhaya. Kodwa gcina ngasenzeli khona phambi kwaNkulunkulu. Inkazido zihlabeleza sinanazela. Kanti uNkulunkulu uthe uthi linye ivesi uhlale endabeni ebuhlanganweni ke. Bangcwele ilanga lamalanga ngalibona abafowethu. Ngahlala nasemzini kaNkulunkulu. Lokukana ngihlanganiselwe phambi kwelanga lamalanga eMkhayedeni ngo-75. Bangcwele uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu.
uthi umkhokheli bephethe inkonzo eginisila umkhokheli Mangwane ngapha ngakithi eMtuba ukhuluma indaba engiyasiyo lendaba yasendaweni ngoba ngisho ukuthi umntwana wasendaweni sikhula sonke naye uMangwane lapha yana Mangwane umama khona wathola umntwana entholile umntwana omfana kodwa lo mntwana ayinkinga yomntwana bangcwele ngoba lo mntwana wayengakhulu ayiphelele ezandleni kodwa lo mntwana isikhumba sakhe sasibonakala amathumbu ngaphakathi ukuthi abi kanjani lo mntwana isikhumba sakhe ungazi noma yiphuphu lenyoni noma intshwele lenyoni mayiphuma eqandeni kodwa wahlala umama kaMangwane nalo mntwana eyinkinga wasafika abanye bathi hawu masibani ngamkhona uNkulunkulu ephakameni ungahambisi lo mntwana umama kaMangwane wamthatha umntwana umsala enkosini ilanga wathi mayifika phambi kwenkosi ilanga lasebuza ilanga lathi kwenze njani nkosikazi uthi wasesho ukuthi baba ngilethe nanga umntwana kaphilile uthi unani wasesho uthi ubani igama lo mntwana uthi umama wakhe uhloko wakhe uthi uhloko wakhe wani inkosi ilanga simphila igama lo mntwana lesikhishwa inkosi yasimphila igama yasithatha uVaseline eplani uVaseline ulanda amazi sena khona njoba namhlanje thina sisatshelwa kanjani sesiye siphethe la ekhaya ungayiphatheli ungayithatheli isinqumo kodwa bese usho uNkulunkulu ukuthi mawufanele uthola amazwi ngathi etlanda amazi mawufanele uthola intaba athi habona intaba mawufanele uthola uVaseline uVaseline usho uNkulunkulu namhlanje thina sihamba sesiphethe Thangelina ngala ekhaya mangana la kwaSibiya thumna ngithi umdala ngimlandelayo mina ngabathola abantwana athi emayewayethi uNkulunkulu eyesophethe uVaseline kodwa engasho uNkulunkulu bese khami sithe simzimba ngaphambili sicela ukuphathele namathi yakwama athi ngicela ukuphathele bese uphatha wona kuthiwa wathi mayisila phambi kwaNkulunkulu ebese qala ngalozo sitophathisiwe egcina ngalo wakhe waye awuvule lo awuphathisiwe awubusisa uNkulunkulu wayethi besesa kwakhe athi nje abathe abasabathe azajikela buyele ayikho lapho kanjalo isitheni la ekhaya njoba eshushumayeli ukuthi la ekhaya ungahambisi uyiphethe izinto kodwa wakusho uNkulunkulu landi ukuthi uthiwa lenkosikazi wathi masifika enkosini ilanga uthiwa wabe semtshela ukuthi letha amanzi ulethe uVaseline wayesethi hamba ofuna umuntu omdala awuphothele intaba thwane phela lenkosikazi hamba ofuna amanzi sidala sayiphotha intaba ekhathi ephothe intaba uthiwa ilanga lokhu lijeqeza lazo qhamuka ngakhona loyo photha intaba waza waqhamuka wathi mayifika yesithatha ilanga lamalanga yayisiyayifumbatha le ntaba waseyithatha seyinika lo mama sethi bopha umntwana wathi usugeza ngalamanzi ebese umgcobisa ngaloVaseline usiyalembese ngashawa umoya kwakushinga umahlobo bafowethu amen uthi umshumeli ubesa kwasikhona lesokhona yelithi mina ngempela uNkulunkulu yengifisa ukuthi angikukhona ngikuthanda ngoba inkosi ngayibona ilanga lamalanga ngahlala emzini wami yengisho phambi kwethu ngaqale kwasini hlala emzini wenkosi ilanga kwasini yena ngithatha ngisekhomazi emzini wakhe emkhomazi athi lo khomazi ngesephakameni sama inkosi ilanga bantu wethu ngelinye langathuma esitolo ebusuku lini izulu phuma ngaphakathi uthi ma awugijima esitolo ntombesi yakugijima esitolo uma ngiyesitolo bridge la ngaphansi lesasingena kulo masesiyoni zola intombi esipoli ngokuphosa singaphakathi wona bridge lapho uphuma ongena kuphumele esitolo mawubungene kuliphumele ngaphakathi yasishuka nathi masengiye esitolo nyaba yanisulu uma ngiyangena le bridge laseqhamuka ijoshi lakhanyisa
lehamba khona ngakhalesa lesa ngilanda le toshi eselingikhayisela ngathi mangizophuma manje ngiyabheka unkosana ngoba sahlala labantwana abangaphakathi so esasibabiza ukuthi amankosana umntwana ngaphansi besibiza ukuthi unkosana ngathi mase ngiyophuma mina ngitshela ukuthi unkosana vele ngathi ngiyabonga unkosana wadlula mthola ngaphansi manje ngiyadlula siqhamuke intombi ehlala nayo ithi untombi uyasithuba lokuthi inkosana ukuthi nacha ukuthi phela mangithi inkosi la ngathi thina langabheke ngemsakazo ngongena endlini thela xoxela umathi ma sekuthe baba ngiyabonga inkosana ngiyabona ukuthi ubaba wayehleka nje umobheka phansi ngishaya ukuthi abangcwele le nkosikazi wabe seyithi inkosi la ngabuye lo nkosikazi wakwaNgwane athi lo mntwana yomgeza ubuso membesa engashawa umoya ngase sonke isikhathi umgeze umgcobe umgqokise thwale ngempela le nkosikazi ezenjalo bangcwele uthiwa phela ngavile phela ngafinyanga wathi ethi yokuvula ngelanga wathola ukuthi amathuba sevalekile wasabonakala hawu bangcwele zizothi ubani loyo uzothi ubani ngempela loyo unkulunkulu ngale zakwethu uthiwa lensizwa yakhula lensizwa kwaNgwane ngiyayazi bangcwele yakhula lensizwa yaze ahamba eGoli ofuna umsebenzi yafika iqashwa lapha emayini athi ebhodini uthiwa ngenyanga yathi babela ushilo seyimayini idubula nalapho kudushula khona njengoba basibaza abanye uthiwa kwathi liugodi kulensizwa sawubambile lo ushilo kwathi ugodi lenkosana lenhlahla uthi awushaka lapha eceleni wasala ushilo okudumile hawu bantwana basezulwini uthiwa lenkosana yahlala amazwi amabili lapha ehleli khona umshilo kudumile kodwa mawubhola lapha izinto ingcwezi lezi zazingahlali lesizwa zayihlala la emathangeni kungqono uthiwa kwathi ngosuku losithi bangena bomgodi bayithola insizwa iphila amavili amabili uthiwa yaphuma lensizwa kodwa iphuma isihambe ephakameni enkosini la iyobonga yathi mayifike enkosini la yathi baba ngizobonga ngihlala amavili amabili wathi baba ake ihlezi nawe shina lamalanga abangcwele lele sikhuluma ngalo namhlanje yathi ake ihlezi nawe lapha yimi engilapho nawe wathi ngeke wazele lutho namanje ngobuyela futhi emgodini amen isho ukuthi bafethu siyadinga zokumbonga sisho njalo ihlambisa la ekhaya siyazidinga zokumbonga yemfisa ukuthi ngathi uNkulunkulu angiphi ukukholwa bangcwele uNkulunkulu usesizwini inkonzo yofakazi bafowethu leyinsuku seyiphelile sesiyahamba sesiya emsebenzini wasehleni siyayicalela nalapho uNkulunkulu ngathi ngasipha amandla ukuthi sabe sifike emsebenzini wethu sithwale sihambe siyekelana bantwana abahle basezulwini siyayicalela ishemba sipho ukholo ngiyayicalela nami njengoba kuqoqeni ishemba khumbulisa kwasiya khumbule nabantwana basiya angene enhlizweni zabo bangcwele bathole babuye bese uNkulunkulu abantwana lokhu bahlabeka mshumayeli ngento eyenzeka kimi azange baphinde befuna ukubhekela isonto kodwa yabacalela njengoba kuqoqeni ishemba kangene kube enhlizweni babuye nelayo bese ngoba umsebenzi kaShemba ngafika mina ekhaya nabo abantwana hlale ngisho yathi ngiyayisukhuphuye eGoli yathi uzofuthola indlu wazongiza kubantu bathi ngizwe ntomngayisi wathi ufuthola indlu lo lapho kuxoxa labantwana ngempela iphela inyanga ngikule yandlu ngiphiwe umuntu engangamazi engathi mangehla nje eTexini wathi ngide wena ngokunikeza izinto ngafika thola abantwana insizwa zo7 intombi yona ngiyabacelela uNkulunkulu ukuthi babuye bese kushemba ngoba umsebenzi kaShemba bangcwele lami ngalo masikhosi usemzwini
Ngiyabonga uNkulunkulu omuhle ongenzele umusa nabantwana bami ukuthi sikwazi ukuzoguqa kuye ngale nkonzo yesikhumbuzo. Cela ukuguqa kwami phambi kwakhe kungabi senengiso, kodwa abone inhliziyo yami, ayithathe ayithinte ngesandla sakhe, ayigeze lapho idinga ukugezwa khona, ebese ayiphilisa. Kodwa ngaphezu kwento zonke cela ngiphe ulimi oluhle, ahlale esifubeni sami, ngikhulume indaba yakhe. Kuthiwa kuleli bandla sizokhuluma ngesikubonileyo, sikhulume nangesikuzwileyo. Ngizokhuluma ngentshumayelo engayizwa ngisaseyinkosazana. Le ntshumayelo ayipheli kimi, ngize ngithi mangihleli ngithi shuthi kimi ukudla kwaphakade, ngoba ezinye ziyafika idlule uyikhohlwe, kodwa le ayikhohlakali. Kwakusemzini waseNelisiwe, kuyisikhumbuzo kanje, kushunyayelwa emini senkosi ilanga. Iyasukuma lensizwa noma lenhlansuthi, ngiyaxolisa ukuthi insizwa leli bandla yikho insizwa. Khona abantwana bakaNkulunkulu abanamagama asezulwini. Siyakhuluma lenhlansuthi, ikhuluma ngendaba yenhlansuthi eyibonileyo. Asiyibonanga thina, kodwa ikhuluma ngendaba yenhlansuthi eyibonileyo ngamehlo ayo. Lenhlansuthi ithe lenhlansuthi yaseyintabeni zaseThekwini. Uthi lenhlansuthi ihambe kuJulayi. Uma ifika kuJulayi, ilinde kuJulayi, njengoba nje umshumayela ikhuluma ngenkonzo yokulinda. Yenzeka ukuthi ulinde wena, uthi ulindele imoto, kanti ulindele ukuboniswa imangaliso yasezulwini. Yahlala lenhlansuthi kuJulayi, wafika isikhathi yahamba yaya ekhaya. Ngokukhathala-ke ngiyacabanga ukuthi abangcwele bayazi ukuthi uma uphuma emhlanganweni isikhathi esiningi uyayizwa ukhathele. Yafika endlini yalala ngoba ithi yaphumula. Kwase kuvakasha abasezulwini, waphuma umphefumulo, yahamba emhlabeni. Kodwa ekuhambeni kwayo kuthiwa yahamba yathi mayifika emkhathini hamba ngokomoya, yabona abangcwele abasezulwini behleli, yabona ingelosi zasezulwini zayigqoka imijivo ephephulu. Umbale engikukhumbulayo isho lensizwa ithi yathi mayidlulela ngaphambili yabona amakhosi, mayidlulela ngaphambili yasibona abafundisi, emva kwabafundisi kwabavangeli, emva kwabavangeli kwakwabashumayeli, behleli ngokwasezulwini bezothile behlabelele. Uthi mayidlulela ngaphambili wabona amakholo, emva kwamakholwa kwase kubakhona umnyango ukuthi ungena ngaphakathi ema-ofisini asezulwini. Kuthiwa lenhlansuthi ithi mayifika phambi kwalo mnyango yezwa izwi lithi hlabelela. Uma ufuna ukungena lapha ubona uNkulunkulu kungenwa ngokuhlabelela. Bese vele uthuka nje mangabe ethempelini ihlatshelelwa abantu bengavumi, noma unosizi. Ngaye ngezwe umshumayeli wala ekhaya, umshumayeli uMkhabela kudala ethi yathi inkosi ilanga, uma usuke nalo lonke usizi wezethempelini, uma uvule umlomo wahlabelela, yathi inkosi ilanga ngizobe sengihamba sengilibona lonke usizi lwakho, thina boshembe siyobe sesiliqeda. Manje ngihamba ukufika ethempelini usibone inkosi sihluleka ukuhlabelela, silibale ngeinhliziyo zethu ukudumisa usizo lusiphetheyo ngaphezulu kokuhlabelela. Kanti mase uhlala ucabanga usizi ngaso sonke isikhathi usuke usulidumisa ukuthi usuke usungaboni. Kanti mangabe uhlabelela usizi lehle esihlaleni, uNkulunkulu ahlale esihlaleni anqobe usizi. Thale mhlawumbe uhlabelela kulomnyango ngisakhumbula kahle, kodwa ngathi thayathi inkosi yethu simakade semi
Yavuleka ivulwa ukuhlabelela izithi mayiqhubeka lenhlanhluthi ithi ngakho kubalekile ukuthi umNazaretha nomNazaretha abe nesicabelelo sakhe nje siyigugu ngoba lapho kufika khona mawufuna ukubona uNkulunkulu kuyahlatshelela uma ufuna ukungena eminyangweni yasezulwini akukhokhwa mali akwenziwa lutho kuvulwa iphimbo kuhlatshelele bese kuyangena emzini wasezulwini uma ungakazi bezomama ku14 sebevuma lesihlabelelo kuyaye kuvume enhlizweni phakathi ukuthi siku14 bayisithanda komama lesihlabelelo kuyasho ukuthi abantu abanosisi bayathanda ukuthi inkosi siphambi kwakho sibone usigeze inhliziyo zethu umthandazo wami omkhulu ngaphezulu kwako konke kuyakuthi shembe thatha inhliziyo yami uyibone la imavakavaka khona ubone usizi ubone lapho ikabheke khona bese uyayibamba ngesandla sakho igeze uma ungakazi bezomama bevuma lesihlabelelo ku14 awukazi izindaba enkulu noma ngasifaka u50 siyisa shintshe kwavuleka inyanga yasezulwini thema ivuleka inyanga yasezulwini thawa kwaqhamuka umuntu omuhle wayeneyinwele ezinhle weza uthema yeza ngathi wathi wayigqoka iNazaretha wathi mayeza esondela lo muntu uthi engakakhulumi naye wathi nevula izandla ezama ukukhuluma wabona lapha ezandleni enemaka yokubethelwa inhlanhluthi yenkosi kade iqeda ukukhuluma ngayo ukuthi uJesu Kristu bambethela uthi membheke ezandleni wambona ukuthi uJesu Kristu lo ngokumbona ngemaka abethelwa ngayo esasele ezandleni wasembingelela uthi ngavuma wathi wena ngubani wazisho wasengakhohlwa ukuzisho ukuthi ngingumNazaretha uthi iphenduka leyasezulwini yabuka ngapha yathi shembe izinto lesikhathi lento yenzeka inkosi ilanga yayisanda kukhothama uthi yasondela insizwa kanti maqhamuka aqhamuka insizwa aqhamuka uThixo kwaqhamuka ubaba omuhle egqoka isudu umembheka inkosi ilanga uthi uJesu Kristu shembe uyamazi nalomntwana uthi ungumNazaretha nansi indaba enkulu uthi ushembe babilanga yebo ngiyamazi benginaye kuJulayi njengoba sizohamba semhlanganweni kazi uNkulunkulu methanda ukusithatha uzovuma ukuthi sambile phansi uzosivuma masiqhamuke emazulwini ukuthi hayi mntanami benginawe uhamba phansi kodwa sesizobaba bethi ukuzulotshwe kuleyo ndawo kunendlela ekufanele uhambe ngayo kuneyala efuna lengene emadlebeni usizwe kunokuhlatshelelo okwenziwayo uziyofika lapho kunesidwaba esibhinca inkosikazi omunye ngalesikhathi esafaka ithayithi kunebheshu nesinene esiboshwa indoda esiboshwa ubaba ngalesikhathi omunye usafaka ibhuluku sizwa nje lezo yiyala sizazi kodwa siyesizwa ukuthi kuzulotshwe kuneyiyala ekufuna lefuka uyilalele bese uyayigcina kuleyo ndlela ukuze uNkulunkulu mekuthatha emhlabeni avuma athi yebo Jesu Kristu benginaye ebuhleni uthi uJesu Kristu ebese emvulela isango elilandelayo noma umnyango wawulandela phakathi kwalaba bekhona athi ushembe mntanami awuthi ngikubonise ukuthi ngizokubonisana
uthi wabona inkonzo akumlandiki ukumemezela izono zabantu especially ngoba sisaphila ezweni lasemhlabeni kodwa ngalesandla wathi nemkhombisa wamkhombisa inkonzo anginalo ilungelo lokuyibala wasemkhombisa amabhlukwe aqokwayo wamkhombisa omama abenziso nobaba abenziso wamkhombisa bonke ububo obukhona emhlabeni uthi lenhloso yasuthi ha shembe ngiyabonga ukuthi ngibonisile ingakho ke ngisaphindele ezweni lasemhlabeni yasithi Nkosi ilanga ngifuna ukuthi uphindeleke ngifuna ukuthi ubatshele ukuthi le ndlela ihamba ingakho ngizokuphindisela emhlabeni wabe seyabuya ingakho esexoxela lenhlansuthi into ayibonile ingakho lenhlansuthi sishumayela ngayo ngesikhumbuzo seNkosi ilanga kwaphila lenhlansuthi isikhathi eside kwaze kwafika ukuthi ihambe emhlabeni ishumayela le ndaba kodwa amazwi engwakhumbulayo ila yethu uJesu Kristu kuyona uthi baba kwenzeka kanjani kube lesendaweni eyodwa ngoba yena ngoba kubelile ukuthi uzobona ushembe kuphela uthi uJesu Kristu thina kubaba simunye asehlukanisiwe kodwa leyo mfihlo akusiyimfihlo ongayibona kunanoma yimuphi umuntu into eyibonwa umuntu omNazaretha ngoba thina sifana nabantwana abavuma uJesu Kristu ehambe emhlabeni bakwazi ukubona uNkulunkulu ingakho ingabelwe bonke abantu yabelwe thina ngoba sikwazile ukuthi mayifika inkosi savuma ukuthi wehle uNkulunkulu wazoba umuntu ebantwini bathi ekhangela ngabesikhulisa sengihlala phansi bathi amakhosi uma kuyisikhumbuzo wonke azulazula emhlabeni bathi besiyala ngelinye ilanga ikhona intshumayelo ekhaya noma yini osukuyicela ngesikhumbuzo senhlizweni yakho uNkulunkulu uyayiphendula ngoba amakhosi asuke ezulazula emhlabeni ithi Nkosi ilanga iyala ngelinye ilanga iyale into njengaye ngiyikhumbula ithi uNazaretha umephethe into ngemali ezowenza into yesonto akoyibiza ngomnikelo shuthi noma ngabe sizonikela manje sithi siyahamba siyeKhenana sinikela umnikelo wasemabhasini sikhipha ama deposit akusesiyimali akusengiziyo ukukhokha sekuwumnikelo igama lakho ithele intshumayelo yeNkosi ilanga ngilalele uthi umuvumo sasemhlabeni ukuthi inkosi ngiyaye ezulwini lakho uthi uyothi mawufika kamhlukana ndlela uyovela ukhetha indlela yasezulwini awungazi kanjani ngoba uvumo sasemhlabeni ukuthi Thixo mina njengoba ngikukhonza amasabatha wonke ngiyezulwini lakho uzushembe uqinisekisa usifihlelile ukuthi ezulwini ngenwa ngani lo muntu akakhuluma thini ukwenzile kodwa ushembe ukuthi bengifihla ukuthi ezulwini ngena ngani yilo naloyo nokwakho ukuthi hayi mina ngangena ngomnikelo nomunye unokuthi hayi mina ubaba uthi wangena ngokuthi nomunye uthi ubaba uthi akangenanga ngenxa yesono esiwukuthi kodwa akukho akubhalile ushembe kodwa ukuthi ngineshow uma wenze lokhu uzongena ezulwini konke siyakwenza sizama ukubamba noma silibamba lihlula siyalibamba ngoba sifuna izulu asazi ukuthi sokhunjulwa ngani ukuze singene eminyangweni bangcwele uthi umkhokheli ngawela ebridge lalemnyama lithela imnyama leli bridge ngase ngibona isibani singikhanyisela namhlanje nginguLizi intombi kaSolani ezalwa uGutswana ozalwa uMangwane cela uNkulunkulu akhumbule lezo zalukwazi noMaciha lapha ekhona abageza abafake ezulwini ingxabano nababenazo uNkulunkulu abageze bonke abazali bethu abafake ezulwini uthi umkhokheli ngithe mangiwele ebridge entombini bami ngihlala ngaphakathi ke babilanga ngase ngibona isibani lesisa ngihamba njengoba ngiyingane ngithunyiwe kodwa ngizowela ebridge lelimnyama ngase ngibona isibani singihola singikhanyisela ukuze ngibone lapho ngihamba khona cela uNkulunkulu akhumbule inhliziyo yami nabantwana bami isebridge lelimnyama ngiyambongela ozizwe leqile lele bridge lelimnyama kodwa ufana nami
ozizwe sebridgini elimnyama ngalomkhosi waleli sabatha. Cela uNkulunkulu asikhalisele zonke inhliziyo zethu. Lesi sibana leli thoshi umkhokheli akhuluma ngalo. Cela likhanye empilweni yami. Lingiphe umuzi ondongazalo ziyochicima uthando likaShembe. Nkosi ngusiseni.